povodu svoje 65. godišnjice Ekonomski fakultet je organizirao ovaj forum na vrlo kvalitetnom nivou, samim tim što je sve nivoje vlasti od predsjedništva preko vijeća ministara, federalne vlade, kantonalne vlade i tako dalje okupio zvaničnike Bosne i Hercegovine na jednom mjestu sa namjerom da kroz diskusije i kroz razmjenu iskustava i dostignuća na tim nivoima koji su okupljeni danas možemo shvatiti koji bi to trebao put u budućnosti biti za Bosnu i Hercegovinu, a da Ekonomski fakultet tome daje svoj doprinos. Sama činjenica da je 400 prisutni i da su uglavnom predstavnici poslovne zajednice, pokazalo se da je naša ideja da spojimo akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu i izvršne vlasti na jednom mjestu dobro došla i da je pozdravljena sa strane poslodavaca i mislim da će ova manifestacija postati tradicionalna jer iako jeste core business edukacija studenata, nama je izuzetno važno da znamo šta se dešava u realnom sektoru, koje su to potrebe tržišta i na koji način vlasti imaju odnos prema tržištu. Prije svega htjeli smo da okupimo bosansko-hercegovačke aktere. Razlog zašto ovo sve radimo mora biti motivirajući. A razlog zašto radimo je samoodrživost. Samoodrživost tri, da tako kažem, entiteta. Prvi entitet je društvo. Da društvo bude samoodrživo. Zatim da drugi entitet ekonomija. Da ekonomija bude samoodrživa. I treći entitet je okruženje u kojem živimo, priroda. Ekonomski forum u svakom slučaju je velika dobrobit za Bosnu i Hercegovinu. Rekao bih da Ekonomski fakultet najdalje otišao od svih ostalih fakulteta, od svih ostalih institucija u Bosni i Hercegovini u približavanju realnog sektora i onoga šta nije realni sektor, odnosno na ono šta je nadgradnja. Isto tako, Ekonomski fakultet je, rekao bih, najvažniji rasadnik znanja u Bosni i Hercegovini, najvažniji rasadnik kompetencija u Bosni i Hercegovini i danas, iako je zvono na Ekonomskom fakultetu i na svim ostalim fakultetima da se proizvodi previše diplomiranih ekonomista, rekao bih da nije tako, mi proizvodimo ekonomista koliko treba, međutim problem je to što nema za njih dovoljno posla. To je ono zašto smo danas ovdje, pričamo o tome kako popraviti jedan taj politički ambijent, kako popraviti poslovni ambijent, kako bi svi ti ekonomisti koji završe studije na Ekonomskom fakultetu sutra imali svoje radno mjesto i kako bi se u Bosni i Hercegovini preobrnuo jedan izrazito negativan demografski trend, kako bi mladi imali posla u Bosni i Hercegovini i tu zasnivali svoju budućnost. Prije svega moram da pohvalim da ovaj forum jedan od bolje organizovanih događaja na kojem sam bila i samim tim što su došli svi visoki zvaničnici pokazali svoj interes za temu. Naravno, ekonomija uvijek u fokusu, ali isto tako čuli smo predivnih predavanja, posebno od vlastodržaca, čuli smo da oni znaju da razmišljaju vrlo otvoreno, na način kako treba ovoj zemlji, međutim nama fale akcije, iskreno. Najbolje je bilo kad bi sad neko sve ovo što se danas pričalo samo od sutra ujutru počeo da aktivno radi, tako da bi naša zemlja bila sigurno razvijenija i išla u boljem pravcu. Ovo je prvi događaj ove vrste u Bosni i Hercegovini i mi zaista smatramo da na ovaj način, prije svega kao visokoobrazovna institucija, ispunjavamo ono što je naša društvena odgovornost, ali dajemo priliku za međusobni dijalog, razmjenu mišljenja, iskustava i zadavanje konkretnih prijedloga na koji način se poslovni sektor može unaprijediti, na koji način da eventualno izvršna vlast čuje i probleme koje ima poslovni sektor, koji inače možda nisu u prilici svakodnevno da čuju, akademska zajednica da sa svoje strane da mišljenje, prijedloge i sugestije za unapređenje. Svakako da ovakvi forumi mogu itekako doprinijeti da se više čuje glas realnog sektora, pogotovo što je ovo mjesto gdje na jednom mjestu imamo okupljeno sve zakonodavne i izvršne vlasti. Nama je jako bitno da imamo mogućnost te komunikacije sa predstavnicima naše vlasti i da se na neki način, na jedan kvalitetan način čuju zahtjevi kod u pitanju realni sektor. Ja sam po prirodi optimista i mislim da će ovo sigurno u budućnosti stvoriti jednu dobru platformu da se razvija ovakva vrsta debata, ovakva vrsta druženja i upućujem čestitke organizatoru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za sve ovo što je učinio na ovoj organizaciji. Želim joj da prevaziđe okvire Bosne i Hercegovine i da postane tradicionalni ekonomski forum.
Pa mi kao organizatori smo sastavili jedan tim koji analizira svaku diskusiju. Pažljivo ćemo proučiti sve prijedloge i napraviti određene zaključke koje ćemo uputiti svim nivoima vlasti, svim učesnicima, znači iz realnog sektora i naravno naši studenti će imati priliku također da analiziraju sve diskusije i situaciju na ovom forumu, a sigurno da ćemo i u buduće raditi na sličan način.